ikindi nongeraho abana b'abana babyeyi batekereje kino kintu ntabwo bazosabiriza n'umunsi umwe bazosabiriza kuko iri ni isengesho habe n'umunsi bagize ikibazo runaka bakibutsa Imana ngo Mana nambitse umupfakazi mu mutima nashaka ntakabyatura wibuke bagiye apfakazi 150 Imana ari ikintu izahindura twabuse neza ni muci ariko ishushu twayinyoyeho nyawo nako gitongo nimba ari gitongo atoroheye inka gitongo uriyaga ntabwo yokora amasezerano y'Imana ubu n'ubwoko bw'Imana cyo bushoboka kandi n'ubusha basaza ejo bundi bavuga ngo umunyamurenge n'inka ngo ni ibintu bitotandukana uko bizogenda kose twarabuze ngo umuntu aza yonka inka n'umutusi n'inka kurya kwa mata n'amavuta ava mu mata Okay, murakoze cyane hanyuma n'ubundi tuba dukeneye kumenya uko akarere kameze muri rusange byaba byifashe gute se muri Minembwe no mu nkengero za akarere kameze neza werekeje hariya urabona itumba ndagira ngo banku hariya kuri Gitaviriya n'itumba yego imvura iri kugwa akarere karatuje uyu munsi isoko ryaremye ndabona abantu benshi bavuye mu mitamba umunyu waje isabune zaje isukari zaje iriya ni imiziri Imana yaciriye communauté yacu hano Umurenge biva muri sheferi ya Uvira nkuko mpara nkubwira bikaza hano Umurenge wacu hanyuma shefu umunyamurenge wese ndetse n'ukunda Minembwe ushaka kuyigana azi kuko ari wewe utuza abantu muri ibi bibanza bya hano hafi si umuntu ukeneye kugura ikibanza hano cyangwa kubaka haba hakiboneka se kugira ngo niyenda nabo bagire uwo mwete wo kuvuga ngo bagani wabo ndagira ngo ejo bundi wumvishe bari kudushimira ubwo twari hariya ukiriyo cy'umusaza washaje wabonye quartier y'amazu arenga 40 twatujije abantu hari n'abandi batujije Gishigo nawe warabyumvaga babizi twatujije Gishigo n'ungu mu biganiro dukorana twese z'abayobozi nuko hano Umurenge hagomba kubakwa hakamera nka Bukavu hakamera nka za Uvira ndetse akaryoha ndetse hakamera nka za Los Angeles gutuza abantu abatugana ni nabyo twavuze ko ikiza gifata igihugu no kubaka amafasi arahari rwose akarere nawe uracabona kambaye ubusa abantu bakwiye kuza tukabatuza kandi amakontakiti barayafite igihe babishaka hari abadutuma abavandimwe hari n'abandi benshi tumaze gutuza bari Buraya urabona hariya nk'inzu nziza za kijambere tugeze hari iwacu babonye aho batangiye gukora n'impango z'amabrike ubwo gutuza abantu twitari gukomeza kandi amafasi urakoze cyane hanyuma hasabwa iki bisabwa ko umwami mu mategeko amategeko aravuga ngo dans la zone rurale la terre sont gérées par les chefs coutumiers umwami aragurisha kandi agatanga uko ni ibyo watanga byose ni ukuvuga ko ari inzoga ari ituro ry'umwami uba watanze ubwo ni ukuvuga ko umuntu wese ushaka kubaka ashobora kuduhamagara akatubaza tukabimukorera urakoze cyane hanyuma mu kurangiza ndabona uri mu gikorwa hamwe n'abamama batari bakeya ndabona ari benshi iki gikorwa cyaba ari igikorwa nyabaki kigenda gute cyangwa se kigamije iki urakoze abana bapfakazi basizwe n'intambara ni kenshi wabonaga turaha usibye Imana yaturinze abakuru bose ba FARDC tubasobanurira ibibazo biraha aba badamu tubanjije gushimira ministere abarinzi b'ikike iyobowe n'umwana wacu Madame Nyakinyana Mazigamwa wabashije kohereza hamwe n'abo bafatikanyije ubwo naje twatumiwe guhagararira kino gikorwa aho yatanze imyenda irenga cyangwa se amahuzu arenga 100 n'imisago yabashije gufasha abapfakazi nibo ubona hano iruhande rw'ubuyobozi bwacu bwa administration tukaba tumushimiye cyane kandi n'igitabo cy'Imana kiza kivuga ngo idini ryiza nirifasha imfubyi n'abapfakazi tunabakumbuye tuzi ko mu masezerano dufite mu minsi mikeya inzira zizaboneka tukabana nabo hano tukaba tubasaba nyine gukomeza ubufasha yego waruvuze kuko ari inde uhagarara ministeri navuze ko ari Madame Pasteur
Nyirakinyana Mazigamwa. Avuka he hano muri aka karere? Avuka hano, ise yitwa Mazigamwa, ni wo mu muryango w'Abahiga. Akaba ashatswe mu Basinzira n'umwana uvuka ni wacu Murenge. Precisement umuryango wiyo turaturanye hano twisifu. Yego. Hanyuma nk'umwami ijambo wamwaturaho niri? Uretse yagira ibikorwa ninga yagira ibindi bikorwa yaciye muri iki gihugu ari kugenda avuga ubutumwa, ariko noneho yakoze mu izina rya ministeri. Nshimiye ministeri abarinzi b'inkike, yo abayobozi bayo naho bari bose turabashimiye cyane cyane. Icyo twabaturamo ni ijambo bakoze n'igishaka ry'iwabo Murenge. Ubundi ni mu gikristo nanone ni ugufasha abapfakazi kugira ngo babashe kurera imfubyi. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Iki gikorwa ni icy'abamama bahagarariye ministeri yitwa abarinzi b'inkike, bakorera ahantu hatandukanye, bayobowe n'umumama witwa Pasiteri Dine Nyakinyana, akaba yungirijwe n'uwitwa Manyana Antoinette. Abo bamama bakaba bafite ni komite yabo nyine bakorana, batekereza ku dutabari no mu minembwe, bashingiye ku bamama basizwe nyine n'ababo muri kino gihe cy'intambara. Icyo gikorwa batekereje batanga sadaka yabo, batekereza kwitunyuzamo. Uyu mumama kuko yakwibwiye nawe ahagarariye abarinzi b'inkike no mu minembwe. Bwira icyo tubwiye kuri icyo gikorwa cy'abarinzi b'inkike. Abarinzi b'inkike ni bande? Batangiye gute? Bakora iki mu minembwe? Abarinzi b'inkike iniwacu ministeri ndirahashika, ariko ko turayibonaho cyaho hafi bitewe n'ibihe gusa twahuye nabyo, niyo mpamvu itaratugeraho, ariko turi kumwe nabo mu bikorwa. Kugira ahantu ugeze ibirenge byawe, hakaba n'ahantu ugeza igikorwa kandi utarahakandagira. Ndetse bakarusho n'imvukire z'ini wacu, utegereye nayo mazina yabo, kumva gusa ngo Dina Nyakinyana no kumva ngo Manyana, ntumva ko ari abantu bagiye babogamira no kunka cyane tukizigira. N'abanyamurengekazi bake, abanyamurengekazi kabisa bemerewe. Kuko hari ikintu abantu bokwibarisha n'ikintu tokwibarisha. Iyo wumvise umuntu wegamiye ku nyana n'abanyagaju ba Nyabigondo, uzaba ko ari umuntu w'imuhira. Abo babyeyi kubera uburere barerewemo bwo gutozwa Imana aho bagiye hose, kuko uwacu avuye kubivuga ni ministeri yitwa ngo ni impike z'abarinzi. Aho bagiye hose bagiye bamenyekanisha Imana y'Umurenge batojwe, igihe ba nyina babataramanye mu bitaramo mu Baragasa hasi mu birambi, abandi mu nzara bagiye gusenga mu Gwara mu butayu mu mbeho, ya Mana yabo batojwe bagiheswe mu nda z'abanyina. Ese iyo batangiye kumenya bagiye babonka amashereka abanyina cyangwa se bakiri mu nda z'abanyina, bagiye bayimenekanisha mu mahanga. Bamaze gushika iyo bagiye batatanira, nanone ntibacecetse, bihurije hamwe barema iyo ministeri. Imana ibibafashamwe kuko umurimo wose uzira igihe cyawo n'umwanya wayo, kandi impano yose n'Imana zigenda yitanga. Bamaze kwihuriza hamwe barema iyo ministeri, birabakundira. Hari n'abazakorera ikintu tugikunda, ariko barabitekereje babishyira mu bikorwa birakunda. Ikizi ikora rero, bari maso mu kudusabira. Iyo tugize ibibazo iyi myaka yose duhaye tubara imyaka 8 y'ubu nyina karusho, ariko siho bitangiriye, batubereye maso. Turategwa tukigaruka twirukanka, ibo bakirwa mu mahombi. Twege turajya n'umunsi byagiye hejuru, ibo ntibaza barya, baba ku mukingi ukomeye. None igikorwa twari turimo tugivuge ku ncamake, babona kuko gusenga gusa ntigutosheje. Bageze ku ntango y'ibikorwa, bamenye ubusharire buri muri kano karere, bumvise ibyabaye, turababarana nabo, tibaza batuza, tibaryama, tibasinzira, bahora ku karago. Ndetse wowe usanga ari na ministeri karago niyo bafite, bahora ku karago. Iyo turize nabo bararira, iyo dusetse nabo baraseka. Bamenya ko amakuru y'iwabo nkacyagiye cyane Nehemiya kuko hasenyutse. Bajya abamama babonye benshi ahantu, bajya n'abapfakazi bagize humura, batekereza kubashitsaho isadaka yabo iturutse muri iyo ministeri.
iriya ni sadaka y'igikorane bavuyemo batura banakora babona kuko bashigikira muri rya jambo Yakobo yavuze mu idini nyakuri nirisura imfubyi n'abapfakazi bajya abantu babonye za pinja zari hariya bajya n'abapfakazi bakeneye gushitsaho imfashanyo yabo ivuye mu isadaka batanga iyobowe iyo minisiteri iyobowe n'abantu babyeyi n'umupapa avuye kuvuga mwarimu avuze ko Reveradi na Nyakinyana na vice we Manyana Antoinette na komite yose ku bumwe n'abo bayoboye nta bazabayobozi badafite abantu bayoboye bose bishize hamwe batangiriye sadaka babona kuno munsi bakora ku mupfakazi abo bashoboye gukoraho wabiboneye wenyine n'abantu 150 urumva abapfakazi 150 no munsi basetse urumva ko bitoroshe aba babyeyi niwo murimo bakeneye gukora. Murakoze cyane ubikozeho nabonye ari abantu benshi abantu 150 ni benshi pe. Hanyuma iyo tubikora gutya aba ari ukugira ngo niyenda n'abandi bantu babibonereho kuko hano hantu hakeneye ubufasha bivana n'ibihe abantu bagiye bacamo. Ariko tukira aho ngaho uri umumama uri umukozi w'Imana, ese iyo ubona umuntu cyangwa se abantu bafata ibintu byabo bakabasha kubifashamwo abandi bantu bano nenda harimo bavukana ariko si cyane sinacyo bashingiyeho, ariko umuntu akikuraho ibintu byiwe akabasha kubifasha undi muntu, uwo muntu aba afite uwo mutima cyangwa se nikiba cyabimuteye. Uwo muntu afite umutima w'abajajuru, afite umutima nama muzima, afite inararibonye mu Kristo kuko ntibashingiye ku marangamutima yo kuvuga ino bafite abavukanyi benshi, bafite ba nyirasenge bapfakaye, bafite bishwa abantu ariko sizo bashingiye. Ni umutima w'imbabazi, ni umutima w'urukundo, ni umutima wo gufana abababaye kuko batimije ya Vensi ya 2 ngo ubabarane n'ubabaye wishimane n'uwishima n'abanyarukundo. Hanyuma ni zengururano bategereje iyo umuntu akoze igikorwa nk'iki cyo kubabarana n'abapfakazi, cyo kubabarana n'abatishoboye, uwo muntu kamwe abayoboka Imana cyangwa se abafite imyizerere y'ijuru, abo bantu bafite izengururano, bafite ingorano nyinshi. Na Yesu ubwiyo wa munsi baramubaje ati se twe dusize ibyacu tukagukurikira tuzahabwa iki? Yarabwiye ati hano mu isi muzahabwa byinshi, mu ijuru ho nakarusho muzahabwa n'ubuzima buhoraho. Bariya abantu dushingiye ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana avuga ngo nzaheza umugisha uzamukurikirana kuri we ubwiwe uno wabikoze wabitekereje bigashika mu ngiro, ushike ku bana bawe urubyaro rwawe, ushike ku buzukuru bawe, ku buzukuruza gushitsa ku buvivi. Ubuvivi ni umuntu uri inyuma y'umwuzukuruza, uwo mugisha hano mu isi barawufite. Akarusho ku Mana bafite ingororano itazoshira, itazaheka, bazabisaba kandi bazabihemba. Hari n'ikindi ku ngororano izo nkuko umuje yaravuye kuvuga bazifite hano mu isi no ku Mana igihe cyabo kigeze bazagasanirwa ku byo bakoze. Hari ikindi bakorera aba bana nabo ubwabo amarira bareze y'ibyishimo, harimo umugisha uzabageraho no kuja rwabo. Okay, murakoze. Ese uretse uwo mugisha w'ijuru cyangwa se w'ibidafatika, ese mu bifatika hari umugisha bino bintu bitanga mu rubyaro cyangwa se mu kazi, urabyumva mu bifatika hari cuno bino kino gikorwa hari umugisha bishobora gutanga? Urahari. Umugisha wa mbere ni ukuvuga ngo ubushobozi babonye no munsi wa none babonye ubushobozi bungana no gufasha abapfakazi 150 aho bakuye barasubira bongererwa umugisha w'ibintu bifatika. Nimba bari bafite amasoko makeya, Imana iragura amasoko yabo, ejo n'ejo bundi uzasange bafashije abarenze abo cyangwa bageze ku bindi birenze ibyo ngibyo kubifatika tubona n'akazi. Urakoze. Ikindi nongeraho abana babyeyi batekereje kino kintu ntabwo bazosabiriza n'umunsi umwe, bazosabiriza kuko iri ni isengesho. Habe n'umunsi bagize ikibazo runaka bakibutsa Imana ngo Mana nambitse umupfakazi mu mutima nashaka ntakabyatura, wibuke bagiye apfakazi 150, Imana ari ikintu izahindura. Muvuze neza cyane. Muri mu karere murabona bano bana b'abapfakazi bapfakaye bakiri batoya, hari abafite abana, hari abari mu ngo zitebagaye, n'ubundi mubona bakeneye iki?
yego uwo mwambaro bawubonye w'uyu munsi ariko se nk'abantu nyine bari hano muhira bababereye maso mubona ari iki gikenewe kuri bari abana b'abapfakazi? ibikenewe kuri bo ni byinshi gusa nyine ko turaganira na minisiteri y'abarinzi b'inkike si bo bonyine bazotegera kino kiganiro. murakoze cyane nicyo nari nshatse kuvuga kuko tukiganiriye kugira ngo wenda nibo tuvuze ko ubushobozi bwabo butaragera aho dushaka kuvuga ariko ibikenewe ni byinshi. uyu munsi hahawe abapfakazi ariko nta bana babo bagize icyo babona kuko bafite abana benshi, abana bakeneye ndetse n'amarira yabo kuri none za ntambara zari zikiriho. n'ubu ngubu bikenewe ni byinshi, twabuze amasoko, tugeze mu gihe cyo gufungura ishuri, abantu bakeneye iniforume, bakeneye amakayi, bakeneye amakaramu, bakeneye ibirato. ibyo byose ni ibintu bihenze kuri none no mu Minembwe, mu gihe usanga akarato k'umwana mutoya kaburaga 5,000 none kari ku 35 kuri telefone yagira mu ntoki 25,000. ubwo ni ubufasha nabwo bundi bakeneye. ibikenewe no ni byinshi kuko mwarimu avuye kubivuga. aba bantu bakoze ikintu kibashikirwa none hasetse bari abapfakazi kandi nabo ntibavuye inyuma, ariko si minisiteri yakoze ibyo bwose buhagisha. ino hakenewe umuntu, hakenewe isabune, hakenewe amakayi y'abana, hakenewe iniforume. hariho n'abandi bageze ku bapfakazi bubu nyine dusa naho dusize abandi bapfakazi ba mbere, kandi nabo izina ry'ubupfakazi ntigiramo umujangu n'ikizima. ni umupfakazi tu, kandi ijambo ukisha hirya. hakaba n'abandi bana b'imfuzi batigeze bagerwaho. hari n'abagabo nabo bapfakaye, abagore bagapfa bakaba bapfakare, abagore bagapfa bakagira bajya abana b'imfuzi ari mu mazu, nabo bakeneye ubufasha. babonaga abana bapfakazi bo bafasha ivuzi. uwapfa baye umupfakare we, umupfakare umugabo niko bazamwita umupfakare, iba akabona ntabamutekereje, kandi abagabo nabo barahari. urumva ino haracyakenewe ibintu byinshi.